So Maulana Rum rahimahullah na adna ini suratya na telua mapia tutul makapantag ku Sultan Mahmud Ghaznawi Abu Suayas. Tigiya na su Sultan Mahmud na skanian na malay paratiaya adato. Gu adna sakatawa manguda ku pikirida nu bendera inged aayangaran yan na Suayas. Maitos kanian ni soa aguditan tua mapia so kaya pakalaw no mga luksyan. Ugaid na so kaya pakasirbisi niyan kudato. Na madakal din na tantua madakalam yang gelebkian na mga pipia si ibu kumay tua oras na titus kanya na miyakalay arga sa pangilay-layan udato. Taman sa mimbeluis kanya na padkumapuro agutan tua madasag kudato. So mga padamurod udi na talasugway udato na kaya taguan siranun sa siig. Sabab sa siran na ayapuuna niran na padkumangala a pamilya, mga papasang, agu mga idukadu. Tigiran, agwene na tanto tano amadasag kudato, way nagaid na imanto, na di tano din katawano eno pagkaumbawar katano udato tano agyang kaya sa katawa tari basok. Giyuto isaba pamipilano siran sa ipambitiarairan sudato sa magaan sumagaan. Inisairan kudato, inong kambagi sa tanto amadakla paburs kanya na dis kami. Makapantag ko ingaran agubangsa, agutamo kagukapasang, na kauumbawa na mis kanyan. Ugaid na inuwa di Amerika kailay so lagi do babaya apa kailay ingkar kanian nati gudato anamapia mangiyu so sembaga kan sadidun mati gitu isaba pamiaki ko wasudato sama paita perutas agu piaki pangaradian sa mga iito na ini beginian so mga perutas ko mga murudian aso seran sumia kaisa sama sa uto na so ayas na muunto da pediran so dun so kaya ami airang ko perutas na taro sa menitu perisiran sa tigiran ada tuami titu kumapai titaam languniran minitu peris supruta samiata gu ko ngari iran agu kia taruan seran sabab ku kapai tiani taam na kia dingilan udato so ayas ati tua masosowat ku kap kenanian ku pruta sama pait ini seens kanian udato tigia na ayas bagi pruta si tanto ap kebebayaan ka na tigu ayas ahei datoakan mapait itaam na tigu dato inungkas kaniyang kena na tiguayas ada tuakan na ayam ini panser sa pamikiran akan na sudah to napupekakan ako niyan sa pitimbarangan na mga pipia itaama panganangkan sa tanto amiyate ya uleg na upama u iman tubuhi kaya pakakanakan sa mapaita prutas na anda manaya ikapaguta ako ron upama ugiya na mapadalam aguma perugurugutan ko mga ginawa tanu so tanto madaklalimu ay pupengalimo rakatan wallah ap kesabapan sakap kebebaya tanu se ko tendayo kawiyag tanu na ino ay gira ati pengantan wallah na tanto tanu adi maka kenu udi na tanto tanu ron ap ketaru-taruan na mimbaal peruman sudah to sa peda ibarat kaaniran kasabuti so sabab okap kebebaya ini yang kuayas na miya kaisa alungan na miya ki priparadu sudato sa katupenginian o antawa unong kirani mapasang agumalanta si pamikiran sudun so kaya nagairan saya na miya giye sa siran na piyayag kiran udato wasati mana muntia raksa tigiya na ilayani umanagiyang kaya muntia ka titua malay arga agu titu kumapiyay paras agu iniubay niyang kumuntia so sati mana mala arumpi miya geda agiyang kota mga tala suguin niyan agiya na tapangkiran udato tigu sa katawkiran ahey dato giyang ka iya muntia na titu kumalay arga agu titu kumapiyay paras na di mapia so karo pataon udi na kabina saon miya kasinga sudato sa tigian ana mapia ubaginan aya katawin niya no na miya pakapesyon utian sudato ko piteruyan na ini dawag yang koy kadua tala suguway nanda tarsiran sa sembaga gusu paganay taman sa iniduwagian ko ikatelo sa datar din tua sembegiran. Te penganian seran sang gulalan sa giyang ko tua muntia sa karumpia iranon.
na ugaid na langun sirandun minde. Na miyaw maso ayas ko tepeng, na kagia ko teruuniano na ropetnian sumuntia, na ini betadian pia-pia na riung pinian, sa mia serupat sumapia amuntia. Na kagia ko marup-rupat sumuntia, na mia baya-baya supedatalah sugua yudetu, atigiran, agia ya penamit taman su ayas. Emanto na kita na undin sungane na pinggula ulanian, agu piayagien su titu ula-ulanian. Subuda udi na pembetengan idi matau sakalai arga gieng ka ia muntia. Ayad na tangkapiran na pekaawaan udah tu su ayas. Na ini seeno udah tu su ayas. Satigian. Ainung ka peru petau di nam bina sa asumalai arga aguma pei para samuntia. Na ayah ini sembagi ayas. Na tigian na hei datu. Siugu akung ka sakaro petakurun. Na seeko da korumpan karo petana miala lagu isa pamikiranakan. Agieng ka iya dua pato tasuenakan. Paganay raw na sukaro petako sangkana na malay arga amuntia. Eka dua na dia kenerupetan. Na ugaid na iya kesugu kakan na susugu naka. Sumaka pantagera keno na susugu naka na mas malay arga adi supirang gibu datarian amuntia. Na gitu isaba pamia tumua kenarupetan akan sumuntia adi sudiku kau nuti kusugu naka. Ilayan yuma nagiung kutua ka arga o ayas kusugu nudetu. Ubu upama waseketanu amanga kaadun wallah. Na kataguan tanu sadatarian sa anugu naguarga ko mga suguan wallah. Aya ikatluwa tutulan namin ni surat. Na adnab kedua-duaan ko aya samia kaum aku datu sa tigian. Sub kebebayang naka-asi ayas. Na dataru baadnab yan keunian ko baital mal. Agu adna angan-angan amiron. Na tigu datu. Ainung kanan mapteru. Na tigiya na adna may tuwa kwarto niya napsungon uman daun daw agu gagawi. Agu pagilay niyan sumatataguun. Agu pkendiduan niyan igiram yawaun. Gudad na ba niyan magang pabunsi ya na sa kataubo. Na sabab roo, na sigurado kamid na adna piyan ko ayas ko baital mal. Kapsurung niyan so piyan ko niyan uman mapita agu magabi. Na magaan sumagaan na piyakita wagudato so ayas. Agu pianging iseen yan skanian si idin sa nga umada kalataw. Sa tigu dato, aayas baad na may tuwa kwartong ka. Na tigu ayas, aawayad. Na tigu dato, abang kalalayon lalakbi. Agu sugun si iyan na sisir kalalayon. Na tigu ayas aaway. Bang kalalayon pagilaya so tagu iyan uman mapita agu magabi. Na tigu ayas, aaway. Na tigu dato, abagan nakarakan sugun si ika. Sa ini begiron mambu ayah sugun si iyan. Gitu isaba papiake ilay niyan kupag taw niyan. O anto na imatatagu sa giyang kutuwa may tuwa kwarto. Naso kiyaga na to siyugu udato. Naso ayas na tumitin naga masusurot. Way nagaid na suisa arominiport ko dato. Natanto mabababaya sa tigiyan aminit taman iman to so ayas kami adakap. Na iman to naketukawan dun udato amataanas kaniyan na dikistariga na manusia. Gitu isawa pasusigu udah tu aku muwa ko ngani na itatapo ko ayas ko may tuwa kwarto niyan. Na kagi akal ka aniyan. Na ayam yailay niyan na sa satima narda kan ditar na gurda katalumpa. Na kiat kawans kanyan sa mini sa iyan sa ginawa niyan. Abagiyaya ipagilay no ayas uman mapita agu magabi. Kinuha niya nagyong kutwarda katalumpa agu surda kabangkala amyato niyan ko may tuwa kwarto ayas. Raksa inuit yan ko dato. Inisaan dato so ayas. Atige na bagay bui matatagu ko may tuwa kwartong ka. Natigu ya sa uway. Natigu dato. Aayas nagyang kainak na ba amalay arga adidin kinangalan ubang kalalakbi. Agu ubang katatapokan sugun si iyan. Agu suka pagilay ang kaun sa uman mapita agu magabi. Natigu ayas. Ahay dato akan. Malarakan na niyarga. Natigu dato. Aing kay no malayarga. Natiguayas, aguane ko paganaya korka makataling umah. Nasakan na isa ako bed na matag pikililida tao ko pikilida na ingd. Agu masosolutak naging kanana bangkal agu giyang kanana talumpa. Natiagua kananan para sa ginawa ko. Agu pagilayng kos kanyan ko uman mapita agu magabi. Sa dia kan diteroon sa ginawa ko. Aayas, ding ka pa kalilipati sumangalimur ka udato. Subetad ka iman to na tanto amapya adi subetad ka guwani agu sumya paruling ka iman to.
Pupukita demanakan ko ginawa ko wagi ang kai sa uman kapita agu kagabi. So maulana rum na ini surat yan. Upama uibagir katanu lagi ang kai asipat. Udi na dede biyata na suka pagile tanu ko pakapupuunan tanu. Guan to naa ibetad tanu guani. Gusto asal tanu guani agu imanto. Gusto didin kay tong alimu ini bagir katanu Allah. Upama upketadmi tanu so pakapuun tanu. Upama uso ore pensi sagiang kaya dunia na argaan yan susuguan unuda to yan. Na ayatanu pendiargaan susuguan wala akad na nagumanga ore pentanun yan. Indadan wala. Nagyutu isaba pakinanglan rakatanu so katagwi tanu sa arga agu pakaid kungani na suguan wala subhanahu wa ta'ala. Na panabnaran tanu ada asuguan wala amasupak tanu.